Ndagusuhuje mukunzi wacu ari nako naguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Amakuru atugezeho nonaha aturutse muri Rwandair ni nyuma y'uko ihagaritse ingendo yagiriraga mu gihugu cya Kenya. Mbese iyi nkuru imaze gutangazwa na Rwandair nyuma yo guhagarika ingendo zayo muri iki gihugu, impamvu yaba ari iyihe? Mbese abari bafite amatike baba batangaje iki? Ibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nibyo bikubiye mu makuru twaguteguriye uyu munsi. Icyakora icyo tugusaba nuko wadutera inkunga uyu munsi maze ukara munsi y'amakuru yacu urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazogera kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gato ubundi tuze tubabwira byinshi kuri iyi nkuru igomeje kugarukwaho n'abantu benshi hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibitangazamakuru byano mu Rwanda byanditse bivuga kuri iyi nkuru ikomeje kugarukwaho n'abantu benshi cyane nyuma y'uko Rwandair ihagaritse ingendo zayo zerekezaga mu gihugu cya Kenya. Abari bafite amatike babuze ayo bacira n'ayo bamira. Reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba KN Radio aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Benshi babuze uko bifata, amarira ni menshi mu maso yabo. Ni nyuma y'uko sosiyete nyarwanda itwara abagenzi ya Rwandair yatangaje ko yasubitse zimwe mu ngendo zigana i Nairobi muri Kenya kubera imyigaragambyo ikaze iri gukorwa n'abakozi bo ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Jomo Kenyatta. Abari baguze amatike kuri ubu bari mu gihirahiro, babuze ayo bacira n'ayo bamira bitewe n'uko bari bafite ingendo mu masaha ya mu gitondo, ariko na n'ubu ngo baracyategereje. Iyi myigaragambyo yateguwe n'ihuriro ry'abakora ku bibuga by'indege muri Kenya bamagana amasezerano hagati ya sosiyete y'Abahinde yitwa Adani Group ateganya ko izakodesha ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Jomo Kenyatta imyaka 30 yose. Iri tangazo Rwandair yasohoye binyujije kuri konti ya X yahoze yitwa Twitter mu gitondo cyo kuri wa 11 Nzeri 2024 rigira riti: kubera imyigaragambyo y'abakozi bo ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Jomo Kenyatta igikomeje, ingendo zacu zari ziteganyijwe kuri uyu wa 11 Nzeri 2024 zirahagaritswe. Abagenzi bose byagizeho ingaruka barahabwa andi matike mu ngendo ziza gukurikiraho. Twiseguye ku ngaruka zose zaba zabateje. Si mu Rwanda gusa ingendo zahagaze kuko na sosiyete itwara abagenzi ya Kenya Airways yatangaje ko ingendo ziva cyangwa zinjira i Nairobi zimwe zigijwe inyuma bishobora no kuvamo gusubikwa kubera imyigaragambyo ikaze yatangijwe n'abakozi bo ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Jomo Kenyatta. Iri tangazo ryayo rigira riti: Kenya Airways irabamenyesha ko bitewe n'ibikorwa bya bamwe mu bakozi b'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Jomo Kenyatta byatumye ingendo zimwe zikerererwa, bishobora no kuvamo kuzisubika yaba ku bagenzi baza n'abava muri Kenya. Turakomeza gucunga uko bimeze tuze kubamenyesha ku byerekeye ingendo, nabo byagizeho ingaruka bakomeze batwihanganire kuko natwe ntabwo ari twebwe. Iki kibazo cy'ingendo zerekeza cyangwa iziva muri Kenya cyagize ingaruka ku karere kose muri rusange kuko na Uganda Airline yatangaje ko kubera imyigaragambyo haraza kubaho gukererwa cyangwa guhagarika ingendo zigana i Nairobi uyu munsi. Hari kandi bamwe mu bagenzi bo muri Tanzania bagaragarije ibitangazamakuru byaho ko bari bafite amatike y'indege ajya muri Kenya bamaze kubwirwa ko izi ngendo zitagishobotse. Abigaragambya bagaragaye mu mashusho harimo abavuga mu ijwi rirangurura bagira bati: Adani igomba kugenda, igomba kuva muri iki gihugu.
Ihuriro ry'abakora mu bibuga by'indege rivuga ko aya masezerano yo gukodesha ikibuga cy'indege yatangajwe muri Nyakanga 2024 yatumye abenshi mu benegihugu batakaza imirimo igahabwa abanyamahanga, nibyo byazamuye uburakari bw'abatuye iki gihugu cya Kenya mu mujyi wa Nairobi kuri iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Jomo Kenyatta. Amashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abantu benshi bari hanze y'ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Jomo Kenyatta babuze uko bagenda kuko imyigaragambyo yatangiye mu gicuku saa sita z'ijoro ryo kuri uyu wa kabiri rishyira kuri uyu wa gatatu. Amakuru kandi avuga ko kuri uyu wa mbere w'iki cyumweru urukiko rukuru muri Kenya rwabaye ruhagaritse amasezerano ya Adani Group kugira ngo inzego z'ubutabera zibanze ziyasesengure kugira ngo ziyigeho neza. Guverinoma ya Kenya yari iherutse gutangaza ko ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Jomo Kenyatta gikeneye kujyanishwa n'igihe kuko ubu ibihakorerwa birenze ubushobozi bwacyo. Gusa yavuze ko hatakiri hafatwa icyemezo niba hazavaho amasezerano y'ubufatanye hagati y'impande zombi ku buryo zafatanya gucunga iki kibuga cy'indege cya Jomo Kenyatta. Uretse kuba Rwandair yahagaritse ingendo zijya ku kibuga cy'indege cya Jomo Kenyatta, iyi myigaragambyo yatumye ingendo ziva n'izijya kuri iki kibuga zihagarikwa ndetse abagenzi benshi babura uko bahava, benshi bifashe mapfubyi bitewe n'uko babuze icyerekezo. Ibi bije bikurikira imyigaragambyo iherutse kuba yamagana itegeko ryo kongera umusoro ku bintu bitandukanye ryiswe Finance Bills kugira ngo rifashe kuzahura ubukungu bw'igihugu bwa Kenya. Ni naha kandi natwe dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi. Niba ari ubwa mbere udusuye, ndakwinginze mukunzi wacu jya munsi y'inkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako uhita ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya ahatangirwa ibitekerezo ukaduha igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twazahinduramo mu makuru yacu y'ubutaha kugira ngo tujye tubagezaho amakuru meza kandi yizewe hano kuri KN Radio. Ugomba no gufata iyo nkuru mu gihe umaze kuyumva ukayisangiza abandi kugira ngo bumve aho ibyiza biri ko nta handi ari hano kuri KN Radio. Mukomeze mugiriye ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.